인사하시겠습니다. хоорондоо мэдлцгээе. 안녕하십니까? бүгдээрээ сайн байна. 오늘도 아이들과 함께 교제하시느라고 수고 많으신 교사분들과 함께 말씀으로 교제하게 되었습니다. Өнөөдөр ч гэсэндээ хүүхдүүдийн хандлага илүү хичээж хөдөлмөрлөж байгаа багш нартай хамт их нөхөрлөхөөр зогсож байна. 이 시간을 통해서 Энэ цагаар дамжуулаад 아이들에게 가르칠 수 있는 교훈을 받으시기 원하시고요. хүүхдүүдэд хэрхэн заах сургамжийг аваасаа гэж хүсэж байна. 말씀 통해서 하나님 만나는 시간이 되었으면 Мөн 좋겠습니다. энэ хүүгээр дамжуулаад бурхантай уулзасаа хэмээн хүсэж байна. 먼저 기도하고 Эхлээ залбираад 시작하도록 하겠습니다. тэгээ эхэлцгээе. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр ба нүгэлээр дүүрэн амьд оршин буй хайрын бурхан ав тандаа талархлаа. 우리를 사랑하셔서 Бид бүхний хайрлаа. 육신을 입고 이 땅에 오셨고 Махан биеийг өмсөөд энэ газар дээр ирж 우리의 모든 죄를 담당하시고 бидний бүх гим нүглийг өөрөөд 십자가의 고통 속에서 예수님의 그 귀한 모든 피를 흘려주심으로 загалмайн зовлонгоор дамжуулан Есүсийн бүхэл цусыг урсгаснаар 내 모든 죄를 용서해 주시고 миний бүх гим нүглийг уурчилж 하나님의 자녀 삼아주신 것 감사를 드립니다. Бурхны үр хүүхэд болгож өгсөн талархлаа. 하나님의 자녀가 된 우리 모두가 Бурхны үр хүүхэд болсон бид бүхэн 하나님 자녀다운 삶을 살 수 있도록 도와주시고 Бурхан таны үр хүүхдэд зохистой амьдралаар амьдрахад тусалж өгөөд 우리의 삶을 통해서 또한 하나님을 증거할 수 있게 되기를 원합니다. бид нэр өөрсдийнхөө амьдралаар дамжуулан Бурхан таныг гэрчлэхийг хүсэж байна. 아이를 가리키는 교사분들께 더욱더 하나님의 능력과 지혜를 더입혀 주시고 Хүүхдүүдэд заадаг багшийн хувьд та бид бүхэнд хүч болоо мэрэгэн ухааныг илүүхээр дөрвөж өгөөд 우리 교사를 통해서 하나님을 학생들에게 증거케 도와주시기를 원합니다. манай багш нараар дамжуулан Бурхан та өөрийгөө сурагчдад илэрхийлээсэй хэмээн хүсэж байна. 교사분들과 함께하는 우리 학생들은 더욱더 하나님 안에 잘 자랄 수 있도록 도와주시고 Үнэхээр багш нараа дамжуулаад хүүхдүүд нь эзэн таны дотор илүү зөвтөр өсөж ториноход тусалж өгнө. 그 안에 훌륭한 일꾼들이 될 수 있게 되기를 Сүм 원합니다. чуулгандаа цаашид илүү эрхэм ажилчин болж хэрэглэхийг хүсэж байна. 이 시간도 함께 해주시는 것 감사를 드리며 Энэ цаг мөчид ч гэсэндээ хамтдаа байж өгсөн талархан 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр талархангуй залбирлаа. 아멘. Амен. 자, 오늘의 본문과 제목은 의심하는 도마. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв маань эргэлзэгч Томас гэдэг нэртэй байгаа. 도마에 대한 말씀을 통해서 Томсын талаарх үгээр дамжуулаад 우리 모두가 함께 생각해보고 교훈 받는 시간이 되었으면 좋겠습니다. хэдүүлээ хамтдаа бодож бас олон сургамжийг авсан цаг байгаасай гэж хүсэж байна. 먼저 본문 요한복음을 보도록 하겠습니다. За эхлээд их болсон үг Иохан 20 дугаар бүлэг 요한복음 20장 Иохан 20 24절로 20-24-өөс 31절 31 хүртэл 29절 29 хүртэл 24절부터 29절까지 24-өөс 29 хүртэл 읽어드리도록 하겠습니다. хамтдаа уншицгаая. Харин 12-ийн нэг болох ихэргэлддэг Томас Есүсийг ирэх үед тэдэнтэй хамт байгаагүй ажээ. Бусад шав нар нь түүнд бид эзнийг харсан гэж ярив. Харин тэр түүний гар дахь хадаасны сорвыг үзэж хадаасны ормонд нь хуруугаа хийн түүний хажуу руу нь гараа хийж үзэхээс нааш би итгэхгүй гэж тэдэнд хэлжээ. 8 өдрийн дараа шав нар нь дахин дотор цуглахад Томас тэдэнтэй хамт байв. Үүдэн түгжээтэй байсан боловч Есүс ирээд тэдний дунд зогсож амар амгалан та нарт байх болтугай гэв. Тэгээд тэр Томас хуруугаа нааш нь хүрэг гарыг минь үз гараа нааш нь хүрэг миний хажуу руу хий итгэлгүй бус харин итгэлтэй бай гэхэд Томас түүнд эзэн минь бурхан минь гэв. Есүс түүнд чи намайг харсан учраас итгэв. Хараагүй атлаа итгэсэн нь ерөөлтэйе гэжээ. 많이 들은 말씀이죠. За их олон сонсч ирсэн үг байгааз. 12제자 중에 도마란 사람에 대한 이야기입니다. За 12 дагалдагчдын дундах одоо нөгөө Томас гэдэг хүнтэй холбоотой яриа байна. 예수님은 제자들에게 살아계실 때 말씀하셨습니다. За Есүс амьд ахуудаа шавнартай айлтдаг байсан. 많은 사람들을 위해서 내 목숨을 줄 것이고 Би их олон хүмүүсийн өмнөөс одоо амьнасаа золиослно. 그리고 다시 부활하실 것을 말씀하셨습니다. Тэгээд удахгүй дахиад амьлна гэдгээ айлтсан. 그리고 정말로 Харин гэтэл 십자가에 돌아가시고 үнэхээр залмаа дээр цовдлогд насаараа 장사한 지 4일 만에 살아나셨습니다. тэгээд үхээд 3 хоногийн дараа дахин амьлсан байна. 그리고
Тэгээд 제자들에게 나타나셨습니다. шавнартаа үзэгдэж 유대인들이 무서워서 문을 잠그고 모여 있는 제자들에게 харин юудэчүүдээс айгаад хаалгаа цоожлоо цугларч исэн шавнартаа 예수님께 나타나셔서 하신 말씀은 Есүс одоо гарч ирээд хэлсэн үг нь 너에게 평강이 있을지어다. одоо та нарт амар амгалан байх болтугай. 너에게 평안하라는 겁니다. Та нар амар амгалан бай гэж хэлсэн. 부활하신 예수님께서 하신 말씀이 평안하라고 하셨습니다. Дахин амьсан Есүсийн шавнартаа хэлсэн үг нь амар амгалан та нартай байх болтугай гэсэн. 지금 예수님께서 여러분에게 나타나서 Одоо ч гэсэндээ Есүс та бүхний өмнө гарч ирээд 평안하라 말씀하시면 амар амгалан бай гэж хэлвэл 여러분 평안하십니까? та бүхэн үнэхээр амар амгалан байна уу? 어제까지의 삶이 평안하셨습니까? Өчигдрийн хүртэл амьдрахтай амар амгалан амьдрч чадсан уу? 부활하신 예수님께서 우리에게 처음 말씀하신 것이 평안하라고 하셨습니다. Дахин амьсан Есүсийн бид бүхэнд айлцсан хамгийн ихний үг л амар амгалан бай. 과연 예수님의 부활의 의미가 무엇일까요? Тэгвэл энэхүү дахин амьсан Есүсийн одоо дахин амьсан шалтгаан нь юу вэ? 여러분에게 예수님의 부활의 의미는 어떤 의미입니까? Одоо Есүсийн дахин амьдрал бид бүхэнтэй ямар холбоотой вэ? 예수님께서는 Есүс 부활하신 의미를 우리에게 말씀하셨습니다. өөрийнхөө дахин амьсан шалтгааныг бид бүхэнд үгээрээ дамжуулан айлдаж байна. 첫 번째 예수님의 부활하신 의미는 무엇이냐? Нэгдүгээрт нь одоо Есүсийн дахин амьсан шалтгаан нь юу вэ гэхээр 우리에게 평안하라고 하신 이유는 биднийг амар амгалан байсан шалтгаан нь 우리가 죄가 없을 뿐 아니라 бидний гэм нүглийг алга болгоо зогсохгүй 의롭다, зөвхт болгосон байна. 선하다는 뜻입니다. Үнэхээр сайн болгож 여기 өөрчилсөн байна. 적어두시고요. Энийг бүгдээрээ хавчургаараа тогтоогоод 로마서 4장을 보시면 Ром 4-р бүлгээс харъя. 로마서 4장 Ром 4-р бүлэг 로마서 4장 페이지 수가 Шинэ гэрээ 1273 дугаар удаас 로마서 4장 Ром 25절 25 찾으셨으면 олцгоосон бол 25절을 같이 읽도록 하겠습니다. 25 дугаар ишлэгийг бүгдээрээ хамтдаа уншийе. Бидний хилэнцээс болж Есүс тушаагдсан бөгөөд биднийг зөвтгөхийн төлөө амьдсан юм. 무슨 얘기냐면 За энэ маань ямар утгатай вэ гэхээр 예수님은 우리 죄를 위해서 내어 줬다는 겁니다. за Есүс бидний гэм нүглээс болоод тушаагдсан гэж байна. 즉 우리 범죄의 값으로 주었다는 거죠. Бидний гэм нүглийг одоо бидний өмнөөс төлж өгсөн 그러니까 гэж. 내 죄값을 예수님이 치러 주셨다는 겁니다. Миний гэм нүглийн хөлсийг Есүс миний өмнөөс бүгднийг төлсөн гэж. 그리고 끝나신 게 아니에요. За түүгээр ингээд бүх зүйл дуусчихсан биш. 뭐예요? Юу болсон гэж? 내가 내 죄값을 다 치렀다. Би чиний гэм нүглийн хөлсийг бүгднийг төлсөн. 그러니 너희는 더 이상 죄가 없다. Тийм учраас та бүхэн цаашид гэмгүй. 뭐예요? 의롭다라는 겁니다. Гэмгүй буюу та бүхнийг би зөвтгөлөө гэж. 이 의롭다는 뜻은 뭐냐면 За тэгвэл энэ зөвтгөгдсөн гэдэг үгний маань утга юу вэ гэхээр 율법을 완전히 다 지켰다는 겁니다. одоо хуулиа бүгднийг сахисан гэсэн утгатай. 사람이 율법을 다 지킬 수 있어요? За хүмүүс тэр хуулийг бүгднийг сахиж чадах болоо 못하죠. чадахгүй. 하지만 Харин 예수님께서 내 죄값을 대신 지불해 주심으로 Есүс миний гэм нүглийн хөлсийг миний өмнөөс төлснөөр 죄가 없을 뿐더러 одоо гэм нүгэл маань алга болоо зогсохгүй. 율법을 다 지킬 만큼 선하고 의롭다는 거예요. Үнэхээр тэр хуулийг бүгднийг сахисан мэт сайн бөгөө зөвтгөлөө гэж хэлсэн. 그걸 확인시켜 주기 위해서 부활하신 거라는 거예요. Тийм учраас үүнийгээ баталж нотлохын тулд одоо дахин амьдсан байна. 무슨 얘기냐면 내가 은행에 빚이 있었는데 За би ингээ банкнд өртөө байлаа гэж бодъё. 내가 그걸 갚을 수가 없었습니다. Би тэр өрөө бол нэг дор бүгднийг төлөх боломжгүй. 근데 누군가가 내 그 빚을 갚아줬어요. Гэтэл хэн нэгэн миний өмнөөс тэрхүү өрийг маань төлөөд өгчлөө. 감사하죠. Тэгэхээр чин баярлалаа үсттэй. 근데 그 갚았다는 얘기를 듣긴 했는데 За гэтэл одоо тэр хүнээсээ өрөө төлсөн шүү гэдэг яриаг сонсохын хувьд бол сонссон. 확인할 길은 없는 거예요. Гэтэл нөгөө шалгах арга зам алга. 그런데 Гэтэл 전화가 왔어요. утсанд маань дуудлага ирлээ. 은행에서 Банкнаас 빚 갚으라고. одоо өрөө төлөө. 그럼 뭐라고 얘기를 해요? Тэгвэл би юу гэж хэлэх ёстой вэ? 다 갚았다고 하는데요. Уул нь төлчихсөн л гэсэн юмсан. 저에게서 증거 있어요? 물어봤어요. Тэгээд нөгөө хүн нь одоо тань төлсөн гэсэн баталгаа байна уу гэж асуусан. 증거는 없고 들었어요. Ямар тааш баталгаа байхгүй гэхдээ би сонссон. 그죠? Гэсэн. 그런데 영수증을 받습니다. Тэгсэн чинь харин нэг өдөр би явжгаад одоо юу лээ? Баримтаа харлаа. 은행에서 써준 영수증에 있는 거예요. Одоо банкнаас бичиж өгдөг баримтаа харлаа. 이 사람의 모든 빚은 다 갚았습니다. За энэ хүний бүх үрийг нь төлчихсөн 그걸 봤어요. гэдэг баримтаа харлаа. 근데 은행에 전화가 왔어요. За гэтэл дахиад одоо банкнаас дуудлага ирлээ. 빚 갚으라고.
одоо өөрөө төлөө. 그럼 뭐라고 하겠습니까? Гэвэл одоо би хариуд нь юу гэж хэлэх вэ? 내가 지금 영수증이 있다고 Надад одоо төлчихсөн гэсэн баримт байна. 와서 보라고 Ирээд үзээ. 자신 있게 얘기할 수 있죠. Тэгээд бүр итгэлтэйгээр хэлж чадна шүү дээ, тий? 부활이 그렇다는 겁니다. Дахин амьдрал маань яг үүнтэй адилхан. 우리의 모든 죄를 용서하셨다라고 말씀만 하신 게 아니고 Бидний бүхий л гин нүглийг уучлаа гэдээ айлтаа зогсохгүй. 그 증거를 뭐냐? Тэрхүү баталгаа нь юу вэ гэхээр 확인해 주시기 위해서 부활하셔서 말씀하셨다. тэрийг батлахын тулд дахин амьлж бидний өмнө гарч ирсэн байна. 즉 부활의 첫 번째 의미는 За дахин амьлын эхний шалтгаан нь 우리의 모든 죄가 용서되었다. бидний бүх гин нүглийг уучлсан 그 증거라는 겁니다. түүнийгээ баталж байгаа байна. 두 번째는 Хоёрдугаарт нь 예수님의 부활의 의미의 두 번째는 뭐냐면 Есүсийн дахин амьсны хоёр дахь шалтгаан нь юу вэ гэхээр 예수님의 말씀이 맞다는 겁니다. Есүсийн айлцсан үг үнэн гэдгийг илэрхийлж байна. 예수님의 말씀이 사실이라는 거예요. Есүсийн айлцсан үг үнэн байх. 요한복음 10장을 보시면 Иохан 10, 요한복음 10장 Иохан 10 дугаар бүлэг 10장 10-ийн 30절로 30-аас 33절까지 Иохан 10-ийн 30-аас 33 хүртэл 30절부터 33절까지 읽겠습니다. 30-аас 33 хүртэл бүгдээрээ хамтдаа уншийе. Би болон эцэг нэг юм гэж айлтлаа. Юудэчүүд түүн рүү чулуудахаар дахин чулуу шүрцгээе. Есүс тэдэнд олон сайн үйлсийг эцгээсээ би та нарт үзүүлсэн. Эдгээрийн альнаас нь болж та нар над руу чулуу шиднэ вэ гэхэд юудэчүүд түүнд сайн үйлийг чинь төлөө биш харин Бурхныг доромжилсны чинь төлөө бид тань руу чулуу шиднэ. Учир нь та хүн байж өөрийгөө бурхан болгож байна гэв. 자, 무슨 얘기냐면 За энэ маань ямар утгатай вэ гэхээр 예수님께서는 공생애간에 많은 기적을 베푸셨습니다. за Есүс энэ газар дэлхийд байхдаа их олон гайхамшгуудыг үйлдсэн. 그 기적을 본 많은 사람들은 Тэгээд тэрхүү гайхамшигыг харсан олон хүмүүс 성경에 기록된 메시아가 올지라도 이 사람과 같이 많이 행할 수는 없다라고 믿었습니다. одоо Библиэлд айлтж байгаа тэр хүн энэ дэлхий дээр ирлээч одоо энэ Есүстэй адилхан ийм агуу гайхамшгуудыг үйлдэж чадах уу гэсэн. 또 예수님께서 말씀하시기를 Харин Есүс тэднэрт 내 말을 믿지 못하겠거든 та нар миний үгэнд итгэхгүй байгаа бол 내가 행한 일을 보고 믿으라고 하셨습니다. миний хийж байгаа энэ үйлийг маань хараад итгэе гэж. 그리고 말씀하시길 나와 아버지는 하나다라고 얘기합니다. Тэгээд түүнийгээ эцэг болон би нэг юм аа гэж хэлсэн. 이 이야기를 들은 서기관과 율법사들이 뭐라고 얘기했어요? Харин үүнийг сонсон татвар хураагүй биш юудэчүүд болон хуулийн багш нар юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 돌로 치유했던 거예요. бүр чулуу шидэхээр зардсан. 왜요? Яагаад вэ? 예수님이 많은 기적을 행하신 거는 봤지만 Есүсийн олон сайн үйлсийг харсан боловч 사람이 하나님이라고 얘기하는 것이 참남하다. одоо хүн өөрийгөө бурхан гэж байгаа нь арай л зохисгүй үйлдэл байна. 하나님을 모독하는 거다라고 생각했던 겁니다. 하나님을 모독하는 거다. 모욕하는 거다라고 생각했던 겁니다. Одоо бурханыг доромжилж байна гэж хэлсэн. 자, 유대인 생각으로는 이해할 수 없었던 겁니다. Одоо юудэчүүдийн бодлоор энэ үйл явдлыг ойлгохын аргагүй байна. 하나님의 예수님의 말씀을 믿을 수가 없던 거죠. Тэгээ Есүсийн үгэнд юусоо итгэж чадахгүй. 근데 예수님께서 어떻게 해요? Харин Есүс юу гэж хэллээ? 나와 아버지는 하나다라고 Эцэг 말씀하셨고 болон би нэг байгаа юм аа гэж айлдаад 그리고 어떻게 해요? тэгээ яалаа? 정말 부활하셨습니다. Тэгээ тийгүү дахин амьдсан байна. 무슨 얘기예요? Ямар утгатай вэ? 사람으로 할 수 없는 일을 하신 거죠. Одоо хүний хувьд хийж боломгүй үйлдэлийг хийсэн байна. 죽은 사람이 다시 태어난 겁니다. Одоо өгсөн хүн дахин төрсөн байна. 뭐예요? Энэ маань ямар учиртай вэ гэхээр 사람이 아니고 хүн биш, 아버지와 나는 эцэг болоод би 하나라는 거예요. нэг юм аа гэсэн. 그 말씀을 증거하는 게 두 번째 부활이라는 거예요. Тэгээ энэхүү үгийг гэрчилж байгаа шалтгаан нь хоёр дахь шалтгаан буюу дахин амьлал байна. 부활의 두 번째 의미는 Дахин амьлалын хоёр дахь шалтгаан нь 예수님이 말씀하신 게 다 사실이라는 거예요. Есүсийн айлцсан бүхий л үгс үнэн гэдгийг илэрхийлж байна. 자, 부활의 세 번째 우리에게 주는 의미는 뭐냐? За тэгвэл дахин амьлалын гурав дахь шалтгаан маань юу вэ гэхээр 로마서 8장을 보시면 Ром 8 дугаар бүлэг 로마서 8장 로마서 8장 11절 Ром 8-ийн 11 페이수가 шинэ гэрээ 1277 дугаар хуудас 8장 11절 찾으셨으면 Ром 8-ийн 11-ийг олцгоосон бол 읽겠습니다. бүгдээрээ уншийе. Мөн үхэгсдээс Есүсийг амьлуулсан нэгний сүнс та нарын дотор оршвоос Христ Есүсийг үхэгсдээс амьлуулсан тэр
та нарын дотор оршдог өөрийн сүнсээр дамжин үхлийн биест чинь амь өгнө. 무슨 얘기냐? За энэ маань ямар утгатай вэ? 예수를 죽인 영을 살리셨죠. Одоо Есүс үхсэн сүнсийг амьлуулсан гэж. 예수를 죽은 사람을 살리신 분이 있습니다. 예수를 죽은 자 가운데 살리신 분이 계시잖아요. Одоо Есүсийн тэр үхсэн нэгэн дотроос амьлуулсан хүмүүс байгаа шүү дээ, тийм? 그분이 Тэр хүн бол 같은 영이 있는 사람을 살린다고 하셨어요. тэр нэгэн өөртөөгөө адилхан сүнстэй нэгийг дахин амьлуулж үхэгчдээс амьлуулж авчирсан гэж. 그 영이 있는 사람은 다시 살릴 거라는 말씀하신 겁니다. Тэр сүнс нь та нарын дотор дахиад амьлна гэж хэлж байна. 자, 회개하고 Гимшээд 구원을 받은 사람은 аргацсан хүнд 영이 들어오죠. сүнс орж ирдэг. 성령이 들어옵니다. Ариун сүнс орж ирдэг. 그 영이 있는 사람은 그 영어로 말미암아 어떻게 한다고요? За тэрхүү сүн дахин одоо аргацсан хүн сүнс орж ирж байгаа нь түүгээр дамжуулаад юу өгдөн гэж. 이 죽을 몸에서 Энэ үхлийн биед нь 살리신다는 амийг өгнө гэж. 무슨 뜻이에요? Ямар утгатай юм лээ? 예수님이 부활하셨던 것처럼 Есүс дахин амьлсан шиг 우리도 어떻게 해요? бид нар ч гэсэн 다시 дахин 부활한다는 거죠. амьлсан гэсэн утга. 고린도서 15장을 보시면 1-р Коринт 15, 이렇게 써 있어요. 1-р Коринт 15 дээр ингэж бичигдсэн байдаг. 15장 50절로 1-р Коринт 15-ын 50, 51절 51, 50절 51절 같이 읽도록 하겠습니다. 50-аас 51-ийг бүгдээр хамтдаа уншийе. Ах トゥ нараа үүнийг би та нарт хэлье. Мах ба цус нь Бурхны хаанчлалыг өвлөж чадахгүй. Муудах нь үл муудахыг өвлөхгүй юм. Харагтун би та нарт нэгэн нууцыг хэлье. Бид бүгдээрээ нойрсохгүй харин бүгдээрээ өөрчлөгдөх болно. 자, 우리가 어떻게 한다고요? Бид нар яана гэсэн байна энэ дээр? 우리는 썩지 않을 것으로 변할 거라는 거예요. Бид нар одоо нойрсохгүй харин өөрчлөгдөн гэсэн байна. 마지막 나팔에 순식간에 호른이 다 변할 거예요. Одоо сүүлийн бүрээний дуугаар бид бүхэн нүд ирмхийн зүр өөрчлөгдөнө гэж. 예수님은 다시 오신다고 말씀하셨습니다. Одоо Есүс дахин ирнэ гэдгийг айлтж байна. 부활하시고 Дахин амлаад 하늘에 승천하시면서 하신 말씀입니다. одоо тэгээд тэнгэр рүү явахаасаа өмнө айлцсан үг байна. 여태까지 예수님의 말씀이 다 사실이었죠. Энэ үгийг хүртэл Есүсийн хэлсэн бүх үг үнэн байсан. 그걸 증거하는 게 또 부활이었잖아요. Тэгээд түүнийг нотолсон зүйл нь юу вэ гэхээр дахин амлал байсан. 예수님 나와 하나님 하나라는 말씀을 증거하시고 Тэгээд Есүс 승천하셨습니다. эцэг болоо би нэг юмаа гэдэг үгээ бүр батлаад нотлоод дээшээ явсан байна. 다시 오신다고 하셨습니다. Тэгээд явахаасаа өмнө би дахиж ирнэ гэж хэлсэн. 그때 그 영이 있는 사람들 Харин тэр үед сүнс байсан хүмүүс 그 영으로 말미암아 다시 변화되는 거예요. тэгээд тэр сүнсээрээ дамжуулан өөрчлөгдөж байна. 이 말씀이 그렇습니다. Энэ үг маань яг тэр үгийг шууд тутгаар нь илэрхийлж байна. 마지막 나팔에 순식간에 우리가 다 흐름이 변화할 거라는 거예요. Сүүлчийн бүрийн дуунаар бид бүхэн өөрчлөгдөнө. 부활의 세 번째 의미는 뭐냐? За тэгвэл дахин амьлын 3 дахь шалтгаан нь юу вэ? 예수님이 부활하셨다면 Есүс үнэхээр дахин амьлсан бол 그 영이 있는 사람들은 түүний тэр сүнс байгаа хүмүүс 그 영으로 말미암아 다시 부활할 거라는 거예요. тэрхүү сүнсээр дамжуулан дахин төрнө гэдгийг хэлж байна. 우리가 지금 이 땅에 살고 있지만 Бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа боловч 이 땅에 육신을 입고 살고 있죠. энэ дэлхий дээр бид нар махан биеийг өмсөд амьдарч байгаа. 지원도 있고 행복도 있지만 우리에게 고통과 고난이 너무나 많이 있습니다. Биднэрт дааж жагаад баяр хөөр байгаа боловч эсрэгээрээ зовлон гоног дүүрэн байдаг. 또 그리스도인으로 산다는 것이 이 세상에서 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. Тэр тусмаа Христэд итгэгчийн хуваар энэ дэлхий дээр амьдрна гэдэг маань тийм амар зүйл биш. 그리스도인이기 때문에 참아야 하는 것도 있죠. Христэд итгэж гэдэг нэрнээсээ болоод төвчих ёстой олон зүйл гардаг. 구원받기 전에는 마음도 했었지만 Аврахаас өмнө өөрийнхөө дур зоргоор амьдарч исэн боловч 하나님의 자녀가 되어서 참아야 할 것들이 너무나 많습니다. Бурхны үр хөвгөд босны дараагаар төвчж тэсэх зүйл зөндөө их гардаг. 사람들에게 더 친절을 베풀할 때도 많이 있고요. Бусад хүмүүсээс хараал сонсох тохиолдол ч гэсэн их байна. 그리스도인이기 때문에 애매히 받는 고난도 있습니다. Христэд итгэж гэдэг нэрнээсээ болоод гарцаагүй амсах ёстой зовлонгоч гэсэндээ биднээс байдаг. 우리 안에 육신대로 하면은 Бид нэр өөрсдийнхөө махан биеийн дагуу хийвэл 화도 내고 уурлна, 욕도 하고 싶지만 харахыг хүснэ. 구원받은 이후에 Харин аврагсныхаа дараа 하나님 자녀가 되었기 때문에 Бурхны үр хөвгөд болчихсон учраас 우리 안에 그분의 영이 있기 때문에 бидний дотор түүний сүнс байгаа учраас 우리가 다시 부활할 걸 믿기 때문에 бид нар түүний дахин амьлалтанд итгэсэн учраас 참고 사는 겁니다. бид нар төвчж амьдардаг. 왜냐하면 Яагаад вэ гэхээр 이 세상이 끝이 아닌 걸 우리가 энэ дэлхийн төгсгөл биш гэдгийг бид нар мэдж байгаа. 예수님이 부활하셨던 것처럼 Есүс дахин амьлсан шиг 우리도 부활할 겁니다. бид нар ч гэсэндээ дахин 이 амьлна. 세상은 잠깐이에요. Энэ дэлхийн үр төр зүрх 우리가 갈 곳은 бидний очих ёстой газар 영원한 곳이 있는 거예요. мөнхийн тэр газар 부활해서 байгаа. 가야 할 영원한 곳.
Үнэхээр дахин амьлаад очих мөнхийн тэр газар. 우리는 그곳이 있기 때문에 Бид нар тэр газар байгаа учраас 이 세상을 참고 사는 겁니다. энэ дэлхий дээр төвчж амьдарч байгаамаа. 요한계시록 21장에 보시면 요한계시록 Илчлэл 21장을 보시면 22 дугаар бүлэг Илчлэл 22 дугаар бүлэг 21장 4절 22-ийн 4 22 21장 21-ийн 4 같이 한번 읽겠습니다. Илчлэл 21-ийн 4-ыг бүгдээ хамтдаа уншийе. Тэр тэдний нүднээс нулимс бүрийг нь нарчин тэнд цаашид үхэлгэж байхгүй гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. Учир нь анхны юмс өнгөр моджээ. 자, 21장 말씀은 새 하늘과 새 땅에 대한 말씀이에요. 21 дээр болохоор шин тэнгэр ба шин газрын талаарх зүйлсүүд их гардаг. 천국에 대한 말씀입니다. Мөнхийн улсын талаарх яриа. 그곳에는 하나님이 우리와 늘 함께 하신다고 되어 있습니다. Тэр газар бурхан биднэртэй үргэлжид хамт байна гэсэн. 하나님과 늘 우리가 함께 하기 때문에 어떤 상황이 벌어지느냐? Бурхан биднэртэй үргэлж хамт байх учраас ямар үйл явдал болох вэ? 그분이 눈물을 다 식히십니다. Тэр бидний нулимс бүрийг арчиж өгнө гэж байна. 사망이 없고 Тэгээ тэнд үхэл байхгүй, 고통하거나 고기나 아픈 것이 없다는 것이죠. гашуудах, хуйлах, өвдөх гэж үгүй байна. 늘 행복한 것이 하나님. Үргэлжид тэнд аз жаргалтай байна гэж. 이 땅이 비록 힘들고 어렵지만 Хэдийгээр энэ дэлхий дээр бид нар хүнд хэцүү байгаа боловч 하나님의 자녀로 사는 게 그렇게 쉽진 않지만 Бурхны үр хүүхдийн хувьд амьдрах тийм амархан биш байгаа боловч 이 땅의 삶을 참고 살 수 있는 이유는 이겁니다. бид нар энэ дэлхий дээр тэрхүү зовлон бэрхшээлийг төвчж байгаа шалтгаан нь энэ үг байна. 우리의 신권이 하늘에 있다는 믿음이 확신하면 할수록 Бидний тэр иргэний харьяалал тэнгэрт байгаа гэдгийг баттай мэдэж итгэх тусам 우리는 이 땅을 참고 살 수 있어요. бид нар энэ дэлхий дээр одоо төвчж амьдарч чаднаа. 여러분 한국 가고 싶죠? Та бүхэн солонгос руу явахыг хүсэж байгаа үстэй тийм. 내가 1년에 한국 갈 수 있다고 생각해 보세요. За би одоо нэг нэг жилийн турш одоо солонгос руу явъя гэж бодъё. 비자도 있고 Одоо виз маань байна. 비행기 티켓도 있어요. Одоо тэгээд одоо онгоцны маань тийз хүртэл байна. 여기서 힘들어요. Энд бол хэцүү. 근데 1년에 한국 간다 생각하면 어때요? Гэтэл нэг жилийн турш солонгост очиж байна гэж бодох юм бол ямар санагдах вэ? 기쁘죠? Сайхан санагдана үстэй. 갈 수 있다는 그 생각만으로도 기쁜 겁니다. Зүгээр явъя шүү дээ бодох төдийдээ сайхан санагдана. 부활의 의미가 그런 겁니다. Одоо дахин амьлын шалтгаан үүнтэй бас адилхан. 부활의 세 번째 의미는 Одоо дахин амьлын 3 дахь шалтгаан нь 예수님이 부활하셨다면 Есүс үнэхээр дахин амьлсан бол 나도 부활한다는 거예요. би ч гэсэндээ дахин амьлсан 그 гэсэн. 부활해서 살아가는 곳은 영원한 곳이에요. Би тийм дахин амьлсан биетэйгээрээ очиод мөнхөд амьдрах гэсэн. 눈물도 없는 곳이고 Тийм нулимс байхгүй, 사망과 아픈 것도 없는 곳이고 өвхөлж байхгүй, өвдөлтж байхгүй. 하나님과 늘 함께 찬양할 수 있는 곳. Бурхантай үргэлжид магтаалын дуу өргөх газар. 부활의 세 번째 의미. 3 дахь шалтгаан нь 나도 부활한다. би ч гэсэндээ дахин амьлнаа. 영원히 하나님과 함께 살 수 있다. Мөнхөд бурхантай хамт амьдрна. 그게 우리에게 주는 의미입니다. Энэ маань бидэнд өгж байгаа шалтгаан байна. 구원해 주는 네 번째 의미는 За 뭐예요? дахин амьлын 4 дахь шалтгаан нь 요한복음 14장을 보시면 Иохан 14 дугаар бүлэг. 요한복음 14장 Иохан 14 16절로 16-аас 17절 17 같이 읽도록 하겠습니다. бүгдээрээ хамтдаа уншийе. Би эцгээс гуйхад тэр та нарт өөр туслагчийг өгнө. Тэр нь та нартай өөрт хамт байна. Тэр бол үнний сүнс бөгөөд түүнийг харахгүй мэдэхгүйгээсээ болж ертөнц түүнийг хүлээн авч чадаагүй. Тэр та нартай хамт байх бөгөөд та нарын дотор байх тул та нар түүнийг мэднэ. 무슨 얘기냐면 예수님께서 하나님께 구하겠다 하셨어요. За Есүсийг бурхан одоо аварч өгсөн гэсэн. 뭘 구하느냐? За тэгвэл бурхан одоо нэг Есүс юу өгсөн бэ? 다른 보혜사를 보내주시겠다는 거예요. Одоо өөр нэгэн туслагчийг та нар руу илгээнэ гэсэн. 무슨 얘기냐? 우리와 영원히 함께할 보혜사. 성령이 예수님의 다른 이름을 보내주시겠다는 거예요. Одоо өөр нэг туслагч буюу одоо та нартай өөр хамт байх тэр нэг сүнсийг би та нар руу явуулнаа гэж. 근데 그것은 예수님이 부활하셔서 승천을 하신 이후에 가능한 일이에요. Тэгээ энэ үйл явдал маань хизээ боломжтой вэ гэхээр Есүс одоо үхээд дахин амьсны дараа бий болох боломжтой үйл явдал гэж байна. 그래서 부활하신 이후에 저희들이 성령을 받았죠. Тэгээд Есүсийг дахин амьсны дараагаар шавнар ариун сүнсийг хүлээж авсан. 부활하신 이후에 성령이 들어온 이후 어떻게 살아요? Тэгээд нөгөө нэг дахин амьсныхаа дараа ариун сүнсийг хүлээж авсан учраас бид нар яаж амьдрах ёстой вэ? 16절에 16 дээр 영원토록 함께 하신다. мөнхөд та нартай хамт байна гэсэн. 어떻게? Яаж вэ? 17절에 17 дээр 너희 속에
та нарын дотор гэж. 자, 부활해 주는 네 번째 의미는 뭐냐면 За тэгвэл дахин амьдлын дөрөвдөг шалтгаан нь юу вэ гэхээр 예수님께서 장사되신 후에 살아나셔서 부활하시고 끝난 게 아닙니다. за Есүс маань үхээд 3 өдрийн дараа дахин амьлал бүрцүүл дуусчихсан юм биш. 뭐예요? Яасан гэж? 우리 안에 Бидний дотор 영원히 함께 하시는. сүнсээр дамжуулан үргэлжид хамттай байна гэж амласан. 다시 얘기하면 Өөрөөр хэлбэл 지금도 одоо ч гэсэн 우리와 бид 함께 нартай 하신다는. хамт байна. 그게 우리에게 너무나 큰 힘이 되는 거예요. Энэ үг маань биднэр маш их том хүч болдог. 사람이 지치고 외롭고 힘들 때 왜 Одоо хүн сулдаж хэцүү хүнд байгаа үедээ 힘드냐면 яагаад хэцүү байдаг вэ гэхээр 자기의 마음을 알아주는 사람이 없기 때문입니다. одоо өөрийнх нь одоо зүрх сэтгэлийг тэр хэмжээгээр тайлбарлуулж чадах хүн байхгүй учраас. 자기 마음을 위로해 줄 사람이 없기 때문에. Миний зүрх сэтгэлийг тайлбарлуулж өгөх хүн байхгүй учраас. 그래서 사람들이 힘들고 어려울 때 어떻게 해요? Тэгээ хүмүүс хүнд хэцүү үедээ яадаг вэ? 자기 이야기를 들어줄 사람 찾아가죠. Өөрийнх нь тэр яриаг сонсох нэгнийг хайдаг. 그 사람에게 자기 이야기를 함으로 인해서 위로를 받는 거예요. Тэгээ тэр хүнд бүх зүйлээ гаргаж уудалж ярьснаар тайвширлыг авдаг байна. 그 사람이 자기 마음을 위로해 줄 때 되게 힘이 되는 겁니다. Тэгээд нөгөө хүн маань яриаг маань сонсоод тайвшруулах үед шинэ хүчийг бий олж авдаг. 근데 예수님께서 뭐라고 하세요? Харин Есүс юу гэж хэллээ? 너희 안에 성령이 함께 하실 거라. Та нарын дотор үнний сүнс үргэлжид хамт байна. 누구보다 우리 마음을 잘 알아주시고 Хин хүнээс илүүтэйгээр миний сэтгэлийг тэр ойлгодог байх нь 우리에게 힘을 주시고 위로를 주시는 분이 계시다는 겁니다. биднэрт хүч олоо тайвширлыг өгдөг нэгэн байна гэж хэлсэн. 어디 안에? Хаана гэлээ? 너희 속에. Миний дотор. 얼마큼? Хэр их гэлээ? 영원히 Өөрт хамт байна 함께 гэсэн. 하신다는 겁니다. Өөрт хамт байж өгнө гэсэн. 부활의 네 번째 의미는 За тэгвэл дахин амьдлын дөрөвдөг шалтгаан нь 그분이 부활하셔서 승천하신 것을 끝나신 게 아니고 тэр нэгэн дахин амьдлаар Тэнгэр рүү өргөдөө яваад бүхцүүд дууссан биш. 우리 안에 Бидний дотор 영원히 함께 하시겠다는 거예요. одоо өөрт мөн хамт байх сүнсийг өгсөн. 그래서 부활의 의미는 네 가지로 생각해 Тийм 보면 учраас одоо дахин амьдлын шалтгааныг дөрвөн төрөлд хувааж үзчихье. 첫 번째는 Нэгдүгээрт нь 우리가 죄가 없을 뿐 아니라 율법을 모두 다 지킨 것처럼 의롭다는 거예요. бидний гин нүглийг алга болгоод зогсохгүй хуулийг бүгднийг сагсан мэтээр зөвхт болгосон. 두 번째 의미는 뭐예요? Хоёр дахь шалтгаан нь юу вэ? 예수님의 말씀이 사실이라는 거예요. Есүсийн айлцсан өгнүүд үнэн гэдгийг 세 нотолсон. 번째 의미는 Гурав дахь шалтгаан нь 나도 구한다. би ч гэсэндээ дахин амьлсан. 네 번째 의미는 Дөрөв дэх шалтгаан нь 나와 늘 함께 하신다는 거예요. надтай өөрт хамт байна гэж хэлсэн. 그리스도인에게 부활의 의미는 그런 의미를 갖고 있어요. Одоо Христийн дахин амьлсан шалтгаан нь эдгээр зүйлүүдийг агуулж байна. 제자들에게 그렇게 말씀하셨습니다. Үүнийгээ одоо шавнартай айлдаж хэлсэн. 자, 본문 다시 보시면 За дахиад их үг рүү очие. 본문 25절, Их үгний 25 дугаар ишлэл 24절 25절 같이 한번 읽겠습니다. 24 25 хамтдаа уншия. Харин 12-ын нэг болох ихэр гэгддэг Томас Есүсийг ирэх үед тэдэнтэй хамт байгаагүй ажээ. Бусад шавнаар нь түүнд би Диснийг харсан гэж ярив. Харин тэр түүний гар дах хатаасны сорвыг үзэж хатаасны ормонд нь хуруугаа хийн түүний хажуу руу нь гараа хийж үзэхээс нааш би итгэхгүй гэж тэдэнд хэлжээ. 자, 제자들에게 분명히 예수님께서 다시 부활하셔서 나타나셨어요. За шавнартай Есүс гарцаагүй дахин амьлаад үзэгдсэн. 그리고 말씀하셨습니다. Тэгээд ингэж хэлсэн. 너에게 평강이 있을지어다. Та нарт амран болон байх болтугай. 제자들이 그 상황을 보고 어떻게 했어요? За Есүс шавнарын тэрхүү нөхцөл байдлыг хараад яасан бол 여기 표현이 안 돼 있지만 одоо энэ дээр илэрхийлсэн байгаа боловч 누가 보면 뭐라고 표현되어 있냐? одоо өөр газар юу ч хэлсэн байдаг вэ гэхээр 그걸 예수님을 보고 Есүсийг хараад 두려워했다고 했어요. айсан гэж гардаг. 마음이 의심이 들었다고 했습니다. Одоо бүгдээрээ эргэлцгээсэн гэсэн. 왜요? Яагаад вэ? 이해가 되지 않아요. Ойлгохгүйсэн учраас. 믿어지지 않기 때문에. Итгээгүй учраас. 여러분 성탄절 아시죠? 크리스마스. Одоо та бүхэн Крисмсийн баярыг мэднэ те? 하나님을 믿지 않는 사람들도 Одоо бурханд итгэдэггүй хүмүүс ч гэсэн 크리스마스에 누가 태어났다고 믿어요? 알고 있어요? Крисмсийн баяраар хэн одоо дахин мэндэлсэн гэж тэмдэглэдэг үлээ? 예수님이 탄생했다고 알고 있죠. Одоо Есүсийг мэндэлсэн өдөр гэдгийг мэддэг. 이 크리스마스, 성탄절을 모르는 세상 사람들이 있을까요? За тэгвэл энэ Есүсийг одоо Крисмас буюу одоо Есүсийг дахин мэндэлсэн өдөр мэддэггүй хүн энэ дэлхий дээр байгаа болов? 아마 거의 없을걸요. Бараг л байхгүй бах та. 태어나셨다는 그 사실, 그날은 사람들이 많은 사람을 믿고 있습니다. Харин Есүсийг төрсөн гэдэг тэр өдөрт нь их олон хүмүүс итгэж байна. 근데 Гэхдээ 부활절이라고 있어요. дахин одоо амьсан гэдэгт нь 예수님이 부활하신 날이 있다는 겁니다. дахин амьсан тэр өдөр бас байна гэсэн үг. 그걸 믿는 사람들이 많을까요? Тэр өдөрт нь итгэдэг хүмүүс хэр олон байгаа бол 아니 그걸 아는 사람들이 많을까요? эсвэл одоо эсрэгээр мэддэг хүмүүс их байгаа болов? 많지 않아요.
Тийм ч их биш ээ. 왜 그런지 알아요? Яагаад гэдэг юм бэ? 자기 생각으로 이해가 안 되기 때문에. Өөрийнх нь одоо ой тоонд ойлгогдошгүй зүйл байгаа учраас тэгж байгаа. 믿음을 자기 생각을 갖고 가지려고 하는 거예요. Одоо итгэл гэдэг зүйлийг өөрийнхөө бодолтой нийцүүлэх гэж хичээж байна. 무슨 얘기냐? Ямар учиртай вэ гэхээр 하나님을 Бурхан 자기 기준 안에 두고 믿으라고 하는 겁니다. Бурхан гэдэг хэмжүүрийг тогтоочоод түүн доторх зүйлсэд нь би бол итгэж байгаа. 자기 기준을 넘어가면 어때요? Харин тэр өөрийнх нь хэмжүүрээс дээшээ хараа явчихаар яаж вэ? 아, 그럼 믿을 수 없는 거예요. Тэр нь ерөөсөө итгэхийн аргагүй зүйл байна. 하나님을 자기 안에서 믿으라고 하기 때문에 그래요. Зөвхөн Бурхан гэдэг нэг өөрийнхөө өнгөцгөн бодол дотроо л хүрээлээд байгаа учраас итгэж чадахгүй байгаа. 자기 기준 안에서 믿을 수 있는 하나님, Зөвхөн өөрийнх нь хэмжүүр дотроо л оршдог Бурхан. 자기 기준 안에 하나님이 있다면 Тэр өөрийнх нь өчүүхэн жоохон хэмжүүр дотор Бурхан байх юм бол 나는 뭐예요? би юу болох вэ? 하나님이죠. Бурхан болж хүмүүжж байгаа. 왜? Яагаад вэ? 내 기준 안에 하나님이 들어와 있잖아요. Одоо миний тэр хэмжүүр дотор Бурхан гэдэг зүйл орчихсон байгаа учраас. 나와 하나님은 Би болоод эцэг 같은 거예요. адилхан гэж. 그런 하나님 믿어야겠어요? Тэгвэл тэрэнд итгэх болоо 내가 이렇게 능력 있어요? надад тийм хүч чадал байгаа болоо 아니잖아요. үгүй ээ. 하나님은 Бурхан 나의 기준을 넘는 분입니다. миний тэр хэмжүүрээс давсан нэг юм. 그걸 믿지 못하기 때문에 어떻게 하신 거예요? Харин тэрэнд итгэж чадахгүй болохоор яаж байгаа вэ? 죄인들 앞에 나타나신 겁니다. Бүр шавнырынхаа өмнө хүртэл гарч ирээд үзэгдэж байна. 부활할 거다 말씀하신 것만 끝난 게 아니고요. Зүгээр би дахин амьдлаа гэж хэлэл өнгөрсөн юм биш. 나타나서 확인시켜 주신 거예요. Харин бүр өөрсдийнх нь өмнө гарч ирээд бүр баталж байна. 자, 19절, 20절 19 같이 한번 읽겠습니다. 20-ыг бүгдээ хамтдаа уншийе. 7 хоногийн эхний өдөр тэр өдрийн үдэш шавнар нь юдэчүүдээс айснаас үүдээ төрсөн байв. Есүс ирээд тэдний дунд зогсож тэдэнд амар амгалан та нарт байх болтугай гэв. Үүнийг айлдаад тэр тэдэнд гар хажуугаа үзүүлв. Шавнар нь эзнийг хараад ихэд баярлав. 자, 누가복음으로 보겠습니다. За Лук номдэр ч гэсэн 누가복음 гарсан. 24장 Лук 24 36절 보시면 24-ийн 36-аас 36절 24-ийн 36 39절까지 36-аас 39 хүртэл 24장 36절 39절 같이 읽겠습니다. 24-ийн 36-аас 39 хүртэл хамтдаа уншъя. Тэд ийхүү ярьж байтал тэр өөрөө дунд нь зогсож байлаа. Тэр тэдэнд амар амгалан та нарт байх болтугай гэв. Гэвч тэд цочирдан айдсаар дүүрсэндээ сүнс үзэгдэв хэмээн боджээ. Есүс тэдэнд та нар юунд сандарч зүрхэнд чинь эргэлзээ төрнө. Миний гар миний хөлийг хараач. Эн чинь би өөрөө байна. Надад гараа хүргээд үз. Учир нь сүнсэнд та нарын харж байгаа над шиг ясмах байдаггүй юм гэв. 뭐랄 수 있어요? Юу ч ütсэн байна. 예수님이 나타나서 너에게 평강이 있을지어다 했을 때 제자들의 반응이 어땠어요? За, Есүс одоо шавнырынхаа өмнө гарч ирээд амар амгалан та нарт байх болтугай гэж хэлэнгүүт хариу үйлдэл ямар үйлдэл гарч ий? 야, 예수님 살아나셨다! Хөөхөн Есүс дахин амьлчиж 기뻐했습니까? гээ баярлсан болоо. 30절 뭐라고 했어요? За, 37 дээр юу гэж бичигдсэн байна? 놀라고 무서워했다 그랬죠. Цочирдоод айсан гэж. 왜요? Яагаад вэ? 제자들의 생각에는 이해가 안 되는 겁니다. Одоо шавнырынхан тэр бодлоос хүртэл давчихсан байна. 분명히 돌아가셨고 Гарцаагүй одоо нас орсон. 십자가에서 돌아가신 걸 봤거든요. Яагаад вэ гэхээр загламаа дээр цогцолдоод нас орсныг гарцаагүй харсан. 그리고 장사된 걸 봤어요. Тэгээ бүр оршуулж байхыг бас харсан. 그런데 지금 Гэтэл харин одоо 3일이 지난 후에 우리 앞에 있는 겁니다. 3 өдрийн дараа өөрсдийг нь өмнө зогсож байна. 부활하시다고 믿겠어요? Тэгвэл одоо тэд нар дахин амьлаа гэж итгэж байгаа болов? 그러지 못했던 거예요. Тэг чадаагүй байна. 그러니까 보고 놀랐던 겁니다. Тийм учраас одоо тэр түүнийг хараад чочирдож айсан. 그때 예수님 뭐라고 했어요? Тэгсэн чинь Есүс юу гэж хэлж байна? 38절. 38. 어찌 두려워하고 의심하느냐. Та нар юунд сандарч зүрхэнд чинь эргэлзээ төрнө 그리고 어떻게 했어요? гэж хэлсэн байна те. 39절. 39 дээр 내 손과 발을 보고 나인 줄 알아. миний гар миний хөлийг хараач эн чинь би л байна шүү дээ. 그게 의심되면 나를 만져봐라. Гэт эргэлзээд байгаа хүн ирээд намайг одоо мэдрээд үз хүрээд үз гэсэн байна. 뭐 하는 얘기예요? 확인하라는 얘기입니다. Энэ маань ямар утгатай вэ гэхээр ирээд шалгаад үзээ өөрсдийн нүдээр одоо шалгаад үз гэсэн байна. 하나님을 자기 기준으로 생각하고 그 기준 이상이 되면 의심하지 말고 Зөвхөн өөрийнхөө хэмжүүр тогтоосон бурхан гэдэг зүйлээс нь жоохон дээш халиад ирэхээр эргэлзээд байлгүй 확인해 보라는 거예요. зүгээр очиод шалгаад үзэж. 그리고 Тэгээд 믿으라는 거예요. итэг гэж. 예수님께서는 Есүс 그냥 믿으라고 하신 분이 아니에요. зүгээр л нэг итэг гэдэг өнгөрдөг нэг юм биш. 하나님께서 우리에게 그냥 하나님이 있다라고 믿으라고 하신 분이 아닙니다. Бурхан зүгээр л бид нарыг өөрийг нь байгаа шүү дээ гэдэгт итгээд өнгөрөө гэж хүсдэг. 우리의 생각으로 이해가 안 되죠. Ингээ бодгоор чинь бидний бодлоос нэлээд хол давуутай байгааз 왜요? ягаад вэ? 하나님의 생각은 우리 생각보다 높거든요.
Бурхны бодол бидний бодлыг бодох юм бол хамаагүй өндөр байх. 하늘의 땅보다 높은 것이 높아요. Одоо тэнгэр нь газраас өндөр байдагчлан одоо миний бодол та нарынхаас илүү өөрөө. 확인하고 믿으라고 성경을 주신 거예요. Харин тэгээд одоо та нар энийг шалгаад бүр баттай итгэе гэдэг үднээсээ Библи гэдэг номыг өгсөн. 제자들에게 어떻게 해요? Харин шавнар нь ялаа. 나타나셔서 Шавнартаа бүр өөрийн биеэр дахин гарч ирсэн. 직접 나타나서 확인시켜 주셨어요. Шууд өөрийнхөө биеэр очиод бүр баталгаад нотлогоо харуулсан. 제자들이 그걸 보고 어떻게 해요? Шавнар нь тэрийг хараад ялаа. 확인하고 믿게 되었죠. Одоо шалгаад хурж үзээд итгэсэн те. 믿은 제자들이 어떻게 했어요? Итгэсэн шавнар нь ялаа. 다시 본문에 오시면 За дахиад их болсон өрөг очие. 25절 25 다시 한번 읽겠습니다. 25 хамтдаа уншия. Бусад шавнар нь түүнд бид эзнийг харсан гэж ярив. Харин тэр түүний гар дах хадаасны сорвыг үзэж хадаасны ормонд нь хуруугаа хийн түүний хажууруу нь гараа хийж үзэхээс нааш би итгэхгүй гэж тэдэнд хэлжээ. 제자들이 뭐라 그래요? Шавнар нь юу гэж хэлсэн бэ? 이거 귀신 맞다 귀신. Бид нар өөрсдөө сүнс харсан. 예수님과 비슷한 귀신 봤어. Есүстэй адилхан чөтгөр харсан. 그렇게 얘기했어요? Ингэж хэлсэн байна уу? 아니잖아요. Үгүй ээ. 주를 봤다. Бид эзнийг харсан. 예수를 봤다. Есүсийг харсан. 왜 그렇게 얘기했어요? Яагаад гэж хэлсэн бол 확인했어요. тэд нар Есүсийг өөрсдөө шалгаж үзсэн. 확인한 사람은 그걸 얘기할 수 있는 거예요. Шалгаад үзчихсэн хүн л ингэж хийж чадна. 확인하고 믿음이 있기 때문에 자신 있게 얘기할 수 있는 겁니다. Одоо өөрөө шалгаад түнд нь итгэчихсэн учраас зоригтойгоор итгэлтэйгээр ийхүү хэлжээ. 확인한 사람 얘기를 들은 도마의 반응은 어때요? Харин шалгаад бүр баттай итгэчихсэн хүмүүсийн яриаг сонсон Томас яаж вэ? 믿어요 안 믿어요? Итгэж гэнэ үү, итгэхгүй байна уу? 안 믿죠. Итгэхгүй байна. 내가 확인하고 있는 못 믿겠다. Би өөрийнхөө нүдээр шалгаагүй юм чи итгэхгүй байна. 지금 누가 그래요? Гэ чинь тэгж хэлж байна. 우리 주변 세상 사람들 그죠? Бидний эргэн тойронд байгаа хүмүүс бас яг ингэж адилхан хэлж байна. 정말 참신이 있습니다. Үнэхээр жинхэнэ бурхан гэж байгаа. 세상을 창조하신 분이 계시고 Энэ дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн нэгэн оршин байгаа. 우리를 창조하신 분이 계십니다. Бид нар бие бүхнийг бүтээсэн нэгэн ч гэсэндээ оршиж байгаа. 죽음의 끝이 아니고 Өхөл бол төсөл биш ээ. 영원한 세상이 있습니다. Түүний дараагаар мөнхийн ертөнц байгаа. 그곳에 영원한 천국과 지옥이 있는데 Тэр мөнхийн ертөнц олох тамд яваач гэж байгаа. 하나님은 우리가 천국 가기를 원하십니다. Харин бурхан бидний мөнхийн ус руу ирээсэй гэж хүсдэг. 사람들 뭐라 그래요? Гэтэл хүмүүс юу гэж хэлдэг лээ? 그 천국 가야지. Тийм үү. Тэгвэл би чи мөнхийн ус руу явах ёстой штэ. 그게 믿어요? гэж гээл шууд итгэдэг үү? 안 믿죠. Үгүй ээ. 도마 같습니다. Яг Томастай адилхан. 거짓말하지 마. Битээгээ шуудлаа 네가 яриа. 봤냐? Чи тэрийг харсан юм уу? 확인해봤어? Чи шалгаж үзсэн 그럼 юм уу? 어떻게 알아? Чи яаж мэдж байгаа? 의심하죠. Гэх мэтчлэнгээр эргэлздэг. 도마와 똑같다는 거예요. Томастай яг адилхан байна. 근데 예수님 어때요? Харин Есүс юу гэж? 그런 도마를 위해서 찾아오셨습니다. Тэр эргэлзэж байгаа Томасыг хайж ирсэн 자, байна. 26절, 26, 27 27 같이 한번 읽겠습니다. бүгдээрээ хамтдаа уншия. Намайг 8 өдрийн дараа шавнараа дахин дотор цуглахад Томас тэдэнтэй хамт байв. Үүдэн төгжээтэй байсан боловч Есүс ирээд тэдний дунд зогсож амар амгалан та нарт байх болтугай гэв. Тэгээд тэр Томас хуруугаа нааш нь хүрэг гарыг минь үз. Гараа нааш нь хүрэг миний хажуу руу хий. Итгэлгүй бус харин итгэлтэй бай гэхэд 예수님께서 다시 오셨어요. Есүс дахиад тэднэр дээр ирсэн байна. 누구를 위해서 오셨어요? Хэний төлөө ирсэн бэ? 도마를 위해서 오셨어요. Томсын төлөө ирсэн 그리고 байна. 뭐라 그래요? Тэгээ юу гэж хэлж вэ? 도마야 확인해봐라. Томсоо нааш ирээд намайг шалга. 확인하고 믿지 못하는 데가 되지 말고 믿으라는 얘기입니다. Шалгаад итгэлгүй бас харин итгэлтэй бай гэсэн. 하나님께서 원하시는 건 뭐예요? Бурхны хүсэж байгаа зүйл нь юу вэ? 믿는 자가 되는 거예요. Итгэлтэй бай. 의심을 갖고 끝나는 것이 아니고 Эргэлзээл ингээд бүх зүйлээ хайж байгаа ш. 믿게 되기를 원하세요. Бүр итгэлсэй гэж хүсдэг. 예수님께서는 Есүс 이 땅에 오신 이유가 энэ 뭐예요? дэлхий дээр ирсэн шалтгаан нь юу вэ? 아버지께서 내게 주신 자를 한 사람도 잃기를 원하세요? 잃지 않기를 원하세요? Одоо эцгийг надад өгсөн тэрхүү ганц хүнийг би алдахыг хүсдэг гэсэн үү? Алдахыг хүсдэггүй гэсэн үү? 이 수사 중에 한 사람도 있는 것은 하나님의 뜻이 아니에요. 이 세상 사람 중에서 한 사람에도 있는 것은 하나님의 뜻이 아니라고. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа энэ өвөө олон хүмүүсээс нэгийг ч гэсэндээ алдахыг хүсдэг нь Бурхны хүсэл биш ээ гэсэн. 뭐예요? 모든 사람이 구원을 받으며 Энэ бүгд хүмүүс аврагдчих. 진리를 알기에 이르는 것을 원하는 게 하나님 뜻이라는 겁니다. Энэхүү үнний үгийг мэдээсээ түүнийг ухаараасаа гэдэг нь эцгийг хүслээ гэж хэлсэн. 그 뜻을 이루기 위해서 도마에게 나타나신 겁니다. Тэрхүү хүслийг биелүүлэхийн тулд Томас дахин үзэгдсэн байна. 그리고 뭐라고 했어요? Тэгээ юу гэж хэлсэн? 야 도마야, Хөөе Томо, 너 왜 안 믿어? чи юунд итгэхгүй 내가 байна? 다시 태어난다고 했지? Одоо би дахин амьлаад хадад бусд нь харагдсан гэж хэлээ өстэй. 그리고 얘네들이 확인하고 얘기했지? Энд байгаа хүмүүс бүгдээрээ шалгаж чамд хэлсэн биз дээ. 너 왜 안 믿냐? Чи юунд итгэхгүй байгаа? 그렇게 얘기했어요? Ингэж хэлсэн болов? 아니잖아요.
Үгүй ээ. 그 도마에게 Тэр Томас 도마가 의심하는 것을 확인시켜 주시고 тэрхүү эргэлзээд байгаа зүйлийг нь тайлж өгөөд 그리고 뭐예요? тэгээ юу ч хэллээ? 믿는 자가 되라. Итгэлтэй бай гэсэн. 우리도 마찬가지입니다. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй. 우리 주변에 많은 사람들이 있습니다. Бидний эргэн тойрон ч гэсэндээ олон хүмүүс байгаа. 믿지 않는 사람도 있잖아요. Итгэхгүй хүмүүс өндөө олон байгаа. 그 사람들이 이루어지는 게 하나님 뜻일까요? Тэр хүмүүсийг бүгдээрээ алдагтаасаа гэж байгаа Бурхны хүсэл юм болов? 아닙니다. Үгүй ээ. 그들을 의심할 수 있어요. Тэд нар ч гэсэндээ үүнтэй адилхан эргэлзэж болно. 난 처음부터 의심 안 했나요? Би ч гэсэндээ анхандаа эргэлзэж байгаагүй юу? 저도 의심했어요. Би ч гэсэндээ эргэлздэг байсан. 성경이 무슨 사실이냐? Энэ Библи нь юундаа үнэн бэ? 사람이 어떻게 죽었다 다시 살아나냐? Энэ хүн өгчээд яаж дахин амьддаг юм? 내가 무슨 죄가 그렇게 많냐? Яа би юу хийсэн гэж ийм их юм нүгэлтэй болдгийг. 그렇게 살았어요. Ингэж амьдарч ирсэн. 근데 어떻게 해요? Гэхдээ нэг өдөр ялаа 성경을 보니까 Библийг харсан чинь 하나님 확인하고 나니까 Бурхныг шалгаад үзсэн чинь 내가 죄인임을 알게 되고 би гэмтэн гэдгээ ухаарсан. 내가 심판받아야 할 사람인 걸 알게 되고 Би чи шүүлтэнд орох тийм хүн гэдгээ мэдээ. 예수께서 내 모든 것을 짊어지신 걸 알게 됐고 Мөн Есүс миний бүх гэм нүглийг өмнөөс маань залсан байж гэдгийг ухаарсан байна. 믿게 된 겁니다. Түүнд итгэсэн. 예수님이 도마를 찾아가신 것처럼 Есүс Томасыг хайгаад очсон шиг 저에게도 예수님께서 찾아오셔서 намайг ч гэсэндээ Есүс хайж ирээд 내가 의심하는 말을 다 확인시켜 주셨어요. миний тэр бүхий л хэрэгэлзээ бүгднийг тайлж өгсөн байна. 그리고 27절 다시 한번 읽겠습니다. Тэгээ 27 бүгдээрээ дахин хамтдаа уншия. Тэгээд тэр Томас хуруугаа нааш нь хүрэг гарыг минь үз. Гараа нааш нь хүрэг миний хажуу руу хий. Итгэлгүй бас харин итгэлтэй бай гэхэд. 자, 내 손을 넣어보고 옆구리에 넣어보고 확인하고 어떻게 해요? Ингэжэндээ гараа нааш нь хүргээ гарыг минь үз. Тэгээ миний хажуу руу хий гэд хэлжэндээ. 미동 없는 자가 되지 말고 Тэгээ итгэлгүй нэгэн бос 믿는 자가 되라. харин итгэлтэй бай. 이게 하나님 뜻입니다. Энэ маань Бурхны хүсэл ахын. 그러면 어떻게 이렇게 믿는 자가 될 수 있느냐? За тэгвэл яаж ийм итгэлтэй болж чадах вэ? 의심하는 자가 어떻게 이렇게 확인할 수 있느냐? эргэлзэж байгаа тэр нэгэн яаж эргэлзээгээ тайлаад итгэлтэй нэгэн болох вэ? 24절. 24. 24. 다시 한번 읽겠습니다. 24-ыг бүгдээрээ хамтдаа уншия. Харин 12-ын нэг болох ихэр гэгддэг Томас Есүсийг ирэх үед тэдэнтэй хамт байгаагүй ажээ. 자, 도마가 왜 확인을 못하고 의심했을까요? Яагаад Томас одоо баттай итгэж чадахгүй байсан байна вэ? 제자들의 얘기를 확인한 제자들의 얘기를 듣고 믿지 않은 이유가 뭡니까? Одоо өөрсдийн нүдээр шалгаж баталсан шавнар нь хэлсээр байдаг түнд нь итгээгүй шалтгаан нь юу вэ? 왜 확인하지 못했어요? Яагаад түнд нь одоо баттай итгээгүй юм бол 함께 있지 않았기 때문에. тэр газар тэднэртэй хамт байж чадаагүй. 우리 가운데 함께 있지 않았기 때문에 Бидний дунд хамт байгаагүй учраас 이곳에 있지 않으면 확인할 수가 없는 거예요. энэ газар хамт байж чадахгүй бол баттай шалгах боломжгүй гэсэн. 예수님이 함께하는 곳, Есүсийн хамт байдаг энэ газар, 하나님이 함께 하시는 곳, Бурхны хамт оршдог тэр газар, 하나님 말씀이 증거되고 확인시켜줄 수 있는 곳, Бурхны үг тунхаглагдаж баталдаг тэр газар, 교회, чуулган, 집회, семинар 함께하지 않으면 тэр үеүдээ хамт байж чадахгүй бол 확인할 수가 없어요. шалгаж чадахгүй. 다시 얘기하면 Өөрөөр хэлбэл 내가 예수님을 확인할 수 있는 방법이 뭐였어요? миний одоо Есүсийг шалгаж батлах одоо арга нь юу вэ? 하나님을 믿고 구원받을 수 있었던 이유가 뭡니까? Бурхан 하나님을 믿고 구원받을 수 있었던 이유가 뭡니까? итгэж аврагдах шалтгаан нь яг юу вэ? 이곳에 있어서 말씀을 들었잖아요. Энэ газар байж ижил үгийг сонсоод баттай итгэсэн учраас 말씀이 증거되는 곳에서 그 말씀의 증거를 확인했기 때문에 가능한 거예요. үгийг баталж нотолж байгаа газар очиод л сонсоод түүнийг хамтдаа шалгаж нэгтэлсэн учраас 도마가 확인하지 못한 이유는 함께 있지 않았기 때문에. Томсын хамтдаа одоо нэг нотолж чадаагүй шалтгаан нь юу вэ гэхээр тэр газар хамт байж чадаагүй. 26절에서 확인했죠. 26 дээр бол шалгасан тийм. 왜? Яагаад вэ? 그때는 도마가 함께 있었거든요. Тэр үед нь болохоор Томс эднэртэй хамт байж чадсан. 의심을 확인하는 방법은 간단해요. Тэгээд одоо эргэлзээгээ тайлах арга нь их амархан. 함께 해야 합니다. Хамтаа байхад л болно. 즉 말씀이 증거되는 곳에 있어야 한다는 거예요. Үг тунхаглаж байгаа газар байхад л болно. 내가 그래서 구원을 받았듯이 Тэгжээж би аврагдсан шиг 그럼 우리가 주변 사람들 어떻게 харин 해요? миний эргэн тойронд байгаа хүмүүс яг үлээ. 의심 있는 사람들은 세상에 많이 있습니다. Эргэлзээд явж байгаа хүмүүс энэ дэлхий дээр үе олноор байгаа. 그 의심을 확인시켜 줄 수 있는 방법이 뭐예요? Тэгвэл тэдний энэхүү эргэлзээг тайлах арга нь юу юм бол 우리와 бид нар 함께 하냐는 겁니다. бид нартай хамтдаа байх хэрэгтэй. 집회를 듣게 하는 거예요. Хамтдаа семинар сонсоход болно. 증거를 확인시켜 주는 방법 외에는 없습니다. Тэрхүү баталгаа нотлооноодыг харахаас өөр арга байхгүй. 여러분 주변에 가정, 식구들, Та бүхний гэр бүл, 친구들, найз нөхөд, 아는 사람들 мэддэг хүмүүс. 얘기하면 다 의심하죠. Ингээ хэлэхээр бүгдээрээ эргэлздэг. 그 의심으로 끝나면 안 됩니다.
тэгэл тэдний эргэлзсэн чигээр нь хайчиж 그걸 болох. 확인시켜주면 믿을 수 있어요. Харин тэрхүү эргэлзээг тайлж өгж байж тэр хүмүүс итгэж чадна. 도마가 그랬잖아요. Томас ингэсэн те. 예수님의 제자인 도마 자체도 의심했다니까요. Есүсийн шав байсан Томас хүртэл эргэлзэж байна. 세상 사람들을 의심하는 건 당연합니다. Тэгэхээр чинь энэ дэлхий дээр амьдраа явж байгаа хүмүүс эргэлзэх нь мэдээч зүйл. 그런 도마가 확인하고 믿게 된 이유가 뭐예요? Энэхүү Томасын шалгаад итгэсэн шалтгаан нь юу вэ? 확인을 했기 때문에 그랬어요. Баттай шалгаж үзсэн байна өөрөө. 우리도 그렇게 해야 합니다. Бид нар ч гэсэндээ тэгэх хэрэгтэй. 우리 주변 사람은 어떻게 Бид 해요? нар эргэн тойронд байгаа хүмүүс 모시고 와야 돼요. хүмүүсээ дагуулад ирэх 말씀이 хэрэгтэй. 있는 곳에, Үг байгаа тэр газар лөө. 말씀이 증거되는 곳에, Үг тунхаглаж байгаа тэр газар. 말씀을 확인시켜줄 수 있는 곳에 모시고 와야 돼요. Үгийг баттай ноттойгоор шалгаж болох тэр газар нь дагуулж ирэх 그걸 хэрэгтэй. 확인하게 되면 어떻게 되느냐? Тэгээд түүнийг шалгахаар юу болдог вэ гэхээр 28절 28 같이 읽겠습니다. 28 бүдээр хамтдаа уншия. Томас түүнд эзэн минь бурхан минь гэв. 다시 한번 읽겠습니다. Дахиад нэг уншия. Томас түүнд эзэн минь бурхан минь гэв. 누가 도마한테 이렇게 얘기하라고 시켰어요? Одоо хин нэгэн Томасыг чи ингэж хэлээрэй гэж загсан юм болов? 도마야, Тома, Томсаа 나 따라해봐. намайг дагаа хэлээрэй. 주는 나의 하나님이시고 Эзэн минь та миний бурхан. 나의 주심이 나의 하나님입니다. Эзэн минь бурхан минь ээ. 따라해봐. Ингээд дагаа хэлээрэй. 이렇게 얘기했어요? Ингэж хэлсэн юм болов? 아니잖아요. Үгүй ээ. 확인한 후에 도마가 스스로 얘기한 겁니다. Шалгаад үзснийхээ дараа одоо Томас өөрөө шууд ингэж хэлжээ. 주인으로 인정하는 것은 Бүр эзэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгаа учраас 하나님을 인정하는 것은 бурхан гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрч байгаа нь 강제로 할 수 있는 게 아니에요. үнэхээр хүчээр хийж байгаа зүйл биш. 믿어줘야만 가능한 겁니다. Харин баттай итгэснээр дамжуулаад гарч байгаа үйлдэл байна. 그 믿음은 Энэ итгэл 확인하면 생길 수 있어요. шалгасны дараагаар бий болдог. 의심 많은 도마도 결국 확인하고 믿게 되잖아요. Эцэстээ эргэлзэжсэн Томас хүртэл шалгасныхаа дараа итгэж чадчихжээ. 우리에게 주는 교훈이 마찬가지입니다. Биднэрт өгж байгаа сургамж ч гэсэндээ яг адилхан. 주변 사람들 얘기하면 의심 많이 하죠. Бид нэр эргэн тойронд байгаа хүмүүст хэлэхээр бүгдээрээ эргэлздэг. 나를 이상한 사람으로 보기도 합니다. Намайг нэг сонин хачин хүнээр хардаг. 나를 불쌍한 사람으로 보기까지 해요. Намайг заримдаа бүр өрөвддөг хүмүүс. 쓸데없는 시간 보낸다고 합니다. Ямар ч хэрэгцээгүй газар яасан ч их цаг зарцуултыг гэдэг. 왜요? Яагаад вэ? 확인하지 않았기 때문에. Тэд нар шалгаж үзээгүй учраас. 좌절하지 마시고 슬퍼하지 마시고 낙담하지 마시고 이 사람이 확인하지 않았기 때문에 그렇다라고 확신하시면 돼요. Шантралгүй, зүхрэлгүй энэ хүн зүгээр шалгаж үзээгүй учраас л ингэж байгаа шүү дээ гэж төвчгэд болно. 아직 모르니까 그런 거예요. Одоохондоо тэр хүмүүс энэ үнийг мэдэхгүй учраас ингэж байгаа. 어떻게 돼요? 예수님 앞으로 모시고 오셔야 돼요. Тийм учраас Есүсийн өмнө авчирч дагуулж 하나님 앞으로 ирэх 모시고 хэрэгтэй. 와야 돼요. Бурхны өмнө дагуулж ирэх хэрэгтэй. 그 의심을 확인한 순간 도마처럼 바뀔 거예요. Тэгээд тэрхүү эргэлзээгээ тайлах үед Томас шиг болж өөрчлөгдөнө. 어떻게 바뀌어요? Яаж өөрчлөгдөх вэ? 주는 나의 주시며 나의 하나님입니다. Эзэн минь, бурхан минь гэж өөрчлөгдөнө. 저도 이렇게 바뀌었잖아요. Би ч гэсэндээ ингэж өөрчлөгдсөн. 여러분도 이렇게 바뀌었잖아요. Та бүхэн ч гэсэндээ ийхүү өөрчлөгдсөн. 처음부터 믿었어요? Та бүхэн анхнаасаа итгэдэг байсан юм уу? 아니잖아요. Үгүй ээ. 도마처럼 의심했지 않습니까? Томастай адилхан эргэлзэжсэн биз дээ. 도마보다 더 많은 의심을 했잖아요. Магадгүй Томасаас ч илүү их эргэлзэжсэн баг. 근데 예수님을 만나고 어때요? Харин Есүстэй уулзаад юу боллоо? 도마와 똑같은 대답을 하게 되었습니다. Томастай яг адилхан хариултыг өгч чадах болсон. 날 주시며 Эзэн минь, 나의 하나님. бурхан минь. 우리가 해야 될 게 그겁니다. Бидний хийх ёстой үйлдэл энэ ах нэ. 의심이 많다고 실망하지 마시고 Одоо тэр хүмүүсийг хэрэглээд байна гэж шантралгүй. 나를 이상한 눈으로 본다고 좌절하지 마시고 Одоо намайг эдгээр чи сонин жигтэйгээр хараад байна шүү дээ гэж зүхрэлгүй. 우리가 해야 될 건 뭐예요? Бид нар хийх ёстой зүйл нь юу вэ? 일단 모시고 Эхний ээлжинд нааш нь дагуулж ирэх байх. 확인시켜 주시는 거예요. Тэднэрт бүр баталж харуулах хэрэгтэй байх. 그런데 이 말씀을 막 듣고도 Тэгээ энэ үгийг сонсоод ч 이런 분들이 있긴 합니다. нэг ийм төрлийн хүмүүс байдаг. 요한복음 5장을 보시면 Иохан 5 дугаар бүлэг. 요한복음 5장 Иохан 5 39절 39 5:39 같이 읽도록 하겠습니다. 5:39-ийг бүгдээр хамтдаа уншия. Та нар бичвэрүүдэд мөн хян бий гэж боддог тул түүнийг нягталдаг. Тэдгээр нь намайг гэрчилдэг билээ. 뭐라고 써 있어요? Юу гэж бичигдсэн 우리가 бэ? 성경을 배우는 이유는 딱 하나예요. Энэ Библийг сураад байгаа шалтгаан нь ганцхан байна. 영생을 얻기 위한 겁니다. Мөн хамийг олохын тулд гэж. 천국에 가기 위한 거예요. Одоо деваач руу явахын тулд, 거듭나기 위한 겁니다. дахин төрхийн тулд, 죄사함 받기 위한 겁니다. гин нүглээ уучлахын тулд, 하나님과 함께하기 위한 겁니다. Бурхантай хамт байхын тулд 그 성경을 배우는데 одоо ийхүү бид нар Библийг сурж, 그것이 사실임에도 불구하고
믿지 않는 경우가 있어요. Харин Библийг сураад байгаа хэрнээ үнэн гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрөхгүй бас итгэдэггүй тохиолдол байдаг. 말씀을 두고 성경은 사실이다 인정해요. Ямар ч тач үг сонсоод Библи бол үнэн юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. 하나님 계신 것도 같다고 인정합니다. Одоо бурхан оршин байд юм байна гэдгийг ч гэсэндээ гацааг хүлээн зөвшөөрдөг. 근데 영생을 못 얻는 사람도 있어요. Тэгсэн хэрнээ мөнхийн амийг олж авч чаддаггүй хүмүүс байдаг. 누가 그래요? Хин гэдэг бол 40절 40-дээр 같이 읽겠습니다. 40-ыг хамтдаа уншия. Та нар амтай болохын тулд над дээр ирэхийг хүсдэггүй. 뭐라고 써있어요? Юу гэж үчигдсэн байна? 영생 얻기 위해서 내게 오기를 원치 않는 거예요. Амтай болохын тулд над дээр ирэхийг хүсдэггүй. 로마서 1장 28절에는 Одоо Ром 1:28-дээр 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어합니다. та бүхний сэтгэл бурхныг хүлээж авахаас одоо татгалцдаг гэсэн. 저도 그랬어요. Би ч гэсэн тийм байсан. 말씀을 처음 듣고 바로 구원받은 게 아닙니다. Би шууд үгийг анх удаа сонсоод аврагдчихсан юм биш ээ. 말씀 들으니까 성경이 사실인 게 인정이 돼요. Ямар ч тач үгээр дамжуулаад Библи үнэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. 하나님 살아계신 것 같아요. Бурхан үнэхээр амьд оршид байгаа юм шиг санагдсан. 내가 죄가 있는 것 같아요. Тэгээд би нэг гимтэй юм шиг санагдсан. 근데 Гэтэл 구원받진 않아요. аврагдаж чадаагүй. 영생 얻지 않습니다. Мөнх амийг олж авч чадаагүй. 왜? Яагаад вэ? 마음에 Сэтгэл 하나님 두기 싫어하는 마음. сэтгэлдээ би Бурханыг хүлээн зөвшөөрөхөөс дургуутсан байна. 영생을 얻기 위해서 하나님께 가기를 원치 않는 마음이 있습니다. Одоо мөнх амийг олоод Бурхан дээр очихыг хүсээгүй. 여러분 그런 마음 없었어요? Та бүхэн тийм сэтгэл байгаагүй юу? 그런 마음이 있는 사람들이 말씀을 듣고도 구원받지 못합니다. Ийм сэтгэлтэй хүмүүс үгийг сонсоод ч аврагдаж чаддаггүй. 말씀 들은 모든 분들이 구원받는 건 아니에요. Үг сонсоод бүх хүмүүс бүгдээрээ аврагдчихдаг юм шээ. 의심하는 도마가 말씀 예수님을 확인하고 바로 믿는 것처럼 다 믿는 건 아니란 겁니다. Одоо эргэлзэж байгаа Томас Есүсийг дахин амьсан гэдэг яриаг сонсоод итгэхгүй шиг мэдрээ иргэн тойрч ийм хүмүүс зөндөө. 여러분이 인도한 모든 사람이 말씀 듣고 구원받진 않죠. Та бүхний дагуулад ирсэн хүн болгон ч үг сонсоод аврагдаагүй үстэй. 그럼 어떻게 해요? Тэгвэл юу болох вэ? 안 되나 보다. За болохгүй мэн үү? 그냥 포기해요? Гэж шантарцсан уу? 포기할 겁니까? Шантрах уу? 마태복음 16장을 보시면 Матай 16 마태복음 18장 마태복음 18장 Матай 18 12절 12 Матай 18-ийн 12 14절까지 18-аас 12-оос 14 хүртэл 같이 한번 읽겠습니다. хамтдаа уншия. Та нар юу гэж бодож байна вэ? Хэрэв нэгэн хүн 100 хонтой байтал тэднээс нэг нь төрвөл тэр 99 хоноо ууланд орхичхоор төөрснийг нь хайхаар явахгүй гэж юу? Үнээр би та нарт хэлье. Хэрэв тэр олчихвол төөрөөгүй 99 хоноосоо илүүгээр түүнд баярлах болно. Тийм бид энэ багчуудаас хэн нэг нь алдагдах нь тэнгэрт байгаа эцгийн чинь хүсэл биш юм. 자, 어떤 사람이 양 100마리가 있었어요. За нэг хүн 100 хонтой байжээ. 부자죠. Тэ? 100마리 많아요. За 100 хон ихэр чаасан ч олон хонтын. 근데 세보다 보니까 한 마리가 없네. Гэтэл тоолоод үзэн чинь нэг хон дутуу байна. 한 마리 어디 갔지? Нэг хон маань хаачих ба. 9마리 За 있으니까 99 хон бол байна. 한 마리 잃어버려도 돼. За 99 хон байгаа юм чинь тэр ганц хон байхгүйсэн ч зүгээрээ. 그런 사람 있어요? Ингэх хүн байгаа болов? 여러분 같으면 그러겠습니까? Та бүхэн байсан бол ингэх үү? 아니죠. Үгүй бах те. 여기처럼 Яг үн дээр гарсан шиг 91마리를 두고 한 마리 찾으러 가는 겁니다. 99 хоноо үлдээгээд алдагдсан ганц хоноо хайхаар явна гэж. 왜요? Яагаад вэ? 99마리도 중요하지만 Тэр 99 хонын ч гэсэндээ чухал. 그 한 마리도 중요한 겁니다. Харин тэр алдагдсан ганц хонын ч гэсэндээ яг адилхан чухал ахна. 그게 하나님의 마음인 거예요. Энэ маань бурхны сэтгэл ээ. 14절 같이 한번 다시 읽겠습니다. 14-ийн бүгдээрээ хамтдаа уншия. Тиймд энэ багчуудаас хэн нэг нь алдагдах нь тэнгэрт байгаа эцгийн чинь хүсэл биш юм. 하나님께서는 Бурхан 세상의 모든 사람들이 다 구원받기 원합니다. энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа бүхий л хүмүүсийг аврагдаасаа гэж хүсдэг. 한 사람이라도 잃지 않는 게 아버지 뜻이에요. Нэг хүнч болтугай алдагдахгүй байх нь эцгийн хүсэл мөн гэж. 예수님께서 세상 죄를 갖고 가실 때도 Есүс энэ дэлхийн бүх хүний гим нүглийг аваа явахтаа ч гэсэн 이 사람 죄, энэ нүг хүнийг 저 사람 죄, тэр хүнийг 요 사람 тэр 죄 хүнийг 빼고 간 게 아니에요. зөв ялгаж яг эдгээр хүмүүсийн гимийг ялгаад үлдээчихсэн юм биш. 너는 안 되겠다. Чи бол болохгүй. 너도 안 되겠고, Чиж болохгүй юм байна. 너도 안 되겠어. Чи бол болохгүй юм байна. 이렇게 빼고 나머지 세상 죄 갖고 가신 게 아니에요. Гэх мэт чи ингээд заагаад хүмүүсийн гим нүглийг нь үлдээгээ бусдынхыг нь аваа явсан юм биш. 세상 죄. Дэлхийн үгүй. 모든 사람의 죄입니다. Энэ дэлхий дээр байгаа бүх хүмүүсийн гмийг аваа. 왜 모든 사람의 죄를 갖고 갔어요? Яагаад бүх хүмүүсийн гим нүглийг аваа явж байгаа юм бол 여기처럼
Үүн дээр гарсан шиг 잃지 않기 원합니다. алдагдахыг хүсдэггүй байх 한 нэ. 사람도 잃지 원치. Нэг ч хүн алдагдаасаа гэж хүсдэггүй. 그게 아버지 뜻입니다. Энэ маань эцгийн хүсэл гэж. 우리의 아버지의 뜻이 그렇다. Бидний эцгийн хүсэл энэ гэж. 우리가 전도하지만 Бид нар сайн мэдээ тарааж байгаа ч 말씀 듣고 구원 못 받지 못해요. одоо тарааж байгаа ч тэр хүмүүс маань ирээд дууг сонсоод аврагдаж чадахгүй тохиолдол байдаг. 아, 안 되나 보다. За болохгүй байна дөө. 마음이 강팍해서 안 되나 보다. Өөртөө хитрхи их одоо зүрх сэтгэл нь харанхуйч гэсэн учраас болохгүй. 포기할 거예요? Гэж шантраал хайчих уу? 아니잖아요. Үгүй. 다시 본문에 가시면 Дахиад их үг рүүгээ очие. 27절 27 다시 한번 읽겠습니다. 27 бүгдээ хамтдаа уншия. Тэгээд тэр Томас хуруугаа нааш нь хүрэг, гарыг минь үз, гараа нааш нь хүрэг, миний хажуу руу хий. Итгэлгүй бус харин итгэлтэй бай гэхэд. 의심하는 도마에 찾아와서 하신 말씀은 За, эргэлзэж байгаа Томасыг хайж ирээд хэлсэн үг нь 제발 확인하고 믿는 자가 되라. гуйжина. Намайг шалгаж үзээд итгэлтэй болоо. 여러분 주변에 믿지 않는 사람에게도 찾아가기 원하십니다. Та бүхний эргэн тойронд байгаа итгэдэггүй хүмүүсийг хүртэл хайж очихыг хүсэж байна. 그리고 믿는 자가 되길 원하는 게 하나님 뜻이에요. Тэгээд тэдгээр хүмүүсийг итгэлтэй болгоход нь туслах нь одоо Бурхны хүсэл ахна. 이 소정이 한 명이라도 잃지 않는 게 아버지 뜻입니다. Энэ дэлхий дээр байгаа хүмүүсээс нэг нь ч алдагдаасаа гэж хүсдэггүй нь бидний Бурхны хүсэл ахна. 의심 많은 도마. Эргэлзэгч Томас 확인하면 어떻게 돼요? шалгаад юу гэлээ? 나의 주시며 Эзэн минь 나의 하나님입니다. Бурхан минь ээ. 우리가 이제 해야 할 일입니다. Бидний хийх ёстой одоо ажил энэ байна. 도마처럼 의심 많은 사람들이 있습니다. Энэ дэлхий дээр Томастай адилхан эргэлзээд явж байгаа зөндөө хүмүүс байгаа. 확인하지 않았기 때문에 그래요. Тэд нар шалгаж үзээгүй учраас тэгж байгаа. 함께 하지 않았기 때문에 확인할 수 없었던 겁니다. Тэд нар бид нартай хамт байж чадахгүй байгаа учраас шалгаж чадахгүй байгаа. 확인할 수 있도록 모셔오셔야 Тийм учраас энэ дээрээ шалгах чадтал нь бид нар өдөртөө 말씀 앞에 хэрэгтэй. 오셔야 됩니다. Үгийн өмнө дагуулж ирэх хэрэгтэй. 그리고 확인하고 Тэгээд шалгаад 믿는 자가 되라. итгэлтэй нэгэн болоо гэж. 예수님께서 도마에게 확인시켜 주신 겁니다. Есүс одоо өөрийгөө Томас баталсан шиг 지금도 여러분 주변 사람들에게 бид нар ч гэсэндээ 예수님이 원하시는 것. эргэн тойронд байгаа хүмүүсээ дагуулж ирээд Есүсийг шалгаж 우리가 нотлох хэрэгтэй. 부활할 텐데요. Одоо дахин амьдсан шүү дээ тий. 다시 만나는 그날까지 Одоо дахиад эзэнтэй уулзах тэр өдрөө хүртэл 의심 많은 도마에게 확인시켜 주신 것처럼 одоо Есүс маань эргэлзэж байгаа том дээр өөрийгөө ирээ шалгуулсан шиг 우리 주변에 많은 의심 많은 사람들을 확인시킬 수 있도록 노력해야 하겠습니다. бидний эргэн тойронд байгаа тэр эргэлзэж байгаа олон хүмүүст одоо баталж нотолж харуулаасаа гэж хүсдэг. 자, 말씀 여기까지 За 마치겠습니다. өнөөдөр үгийн үрээ дуслаа. 자, 기도하시겠습니다. залбираад дуусъя. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр ба нэгүслэр дүүрэн амьд оршин буй хайрын бурхан тандаа талархлаа. 우리를 사랑하셔서 Бид бүхний хайрлаа. 이 땅에 육신을 입고 오셨고 Энэ дэлхий дээр хүний биеэр ирээд 우리의 모든 죄를 예수님께서 담당하시고 бидний бүхий л гин нүглийг Есүст өөрүүлж 십자가의 고통 속에서 우리의 모든 죄를 용서하신 것 감사를 드립니다. загламаа зовлонгоор дамжуулан бидний бүхий л гин нүглийг ууршиж өгсөн талархлаа. 의심 많은 도마처럼 우리도 예수님에 대해서 하나님에 대해서 의심했지만 Бид нэр эргэлзэгч Томастай адилхан бурхан болоод Есүсийн талаар эргэлзэж байсан хэдийч 도마를 찾아와서 확인시켜 주신 것처럼 Томасыг хайж очиод өөрийгөө шалгуулсантай адилхан 우리에게 성경을 확인시켜 주시고 биднэрт энэ хүү Библиэд дамжуулан шалгах боломжийг олгоо. 하나님을 확인시키셔서 믿게 하신 것 감사를 Бурхан 드립니다. таныг шалгаад итгэж чадхаар өдөртөж өгсөн талархлаа. 아직 우리 주변에는 의심 많은 도마 같은 많은 사람들이 있습니다. Бидний эргэн тойронд Томастай адилхан эргэлзэж явж байгаа зөндөө олон хүн байгаа лээ. 그들의 의심을 확인할 수 있도록 우리와 함께하게 도와주시고 Тэдний эргэлзээг тайлахын тулд бид бүхэн хамтдаа хөдөлмөрлөж 우리가 그들을 함께할 수 있도록 인도해 주시기를 원합니다. тэр хүмүүс бид бүхэнтэй хамтдаа байгаасаа хэмээн хүсэж байна. 우리 아이들과 함께하는 교사분들에게 하나님의 능력과 지혜를 더딥혀 주시고 Эзэн та энэ сууж байгаа багш нарт маань хүүхдүүдтэйгээ харьцах илүү их мэрэгэн ухааныг зөвшөөрж өгөөд 교사분들 통해서 더욱더 많은 하나님의 역사와 일이 이루어지기를 원합니다. энэхүү багш нараа дамжуулан эзэн таны илүү агуу ажлууд биелээ болоосоо гэж хүсэж байна. 이 시간도 함께해 주신 것 너무나 감사를 드리며 Энэ цаг мөчид ч гэсэндээ хамтдаа байж өгсөн талархан 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр талархангуй залбирлаа. 아멘. 감사합니다. Баярлалаа.